Berkatan tentang alam pingatai kumbaong ni Pak Charles, kumbaong ni Pak Gabriel ini kadang kita jadi apa? Mereka kam jomim pi bagi kop kumkue ngale kata ngasol rain. Namar pa balik tidak cina suruh kidon ki engineer ki ban drawing kidon ki officer ki ban forward ki terus tim sidelgi dengan orang ngale mana tenteng ngaso biai namar pa balik bi ta mga balik kito ki ban perbiang ki ban survey ban net ban ski ban slap ki draw ki apa kado wan mo mp o ngale malang kamlong kapare dan dia semacam kata kami keskin yang bagi lah jet ini balik bahai baik balik yang terpena balik yang terkop kata mentah dari dia orang dulu di TikTok city kata dikuat menai sosial media ngare di menai kata sosial media mereka sobek dan kop ngalek kata mereka tengah marui balik cuba pun ke besar balik lade di sorok lagi ke West Coast Hills mencua kalau kuno mentah kalau lade haki office ke badan apa Shillong mencua kalau kuno lade ke airport aswa kalau mentitak ke airport pun mentah mat ke sini Deki hajar hidup hidup hiar nanti di airport. Batui di bawah begini, nama kata. Dari bandong yang bukan itu, bandong jukran dengan lah bandong banyak ini challenge bah. Tapi dapat apa mentang, uno berhibun besar ikut di page sebab pelau le iu apa parlimen. Page Google, browse page apa parlimen website. Nanti parlimen.nic.in. Nanti latih ber. Upalau aten kanu parlimen hak sistem. Na aten kanu sen, na keran kanu sen, na keli gay sen. Kai ke bang keran lo, pat ka wais bang keran na tu latan lo. Yo i, na sampai je katu keski. Ha ki kena geni jelek mentang. Na try ngabe way ni MP ko hormat is MP ki don live kendai mun ki MP. Ada way ni MP ba yesim mentang pun ki subject. Namar balik bang idon ke parti, ke bang ila idon ke chance. Telekion pandemi sosial media gitu baru disebut kami ke tanggawe nak apa belum bah parlimen kam belum rekum apa asumli pela panjuyek sukran mereka parlimen hak cisni ngistam ke parlimen katwe beje ngikut ndre beje katwe beje mestap hado khatar beje ngidon ka banla bande geli cikini ka unki question te hakane ka question cikenta ndru po minute Nila pan keli ar pomut kiam ti kela pan keli cikeli. Banyo kita pomut ke dalam ke lottery ke kalai musuh, ke kalai musuh ar pomut pan keli cikeli hakawai ka sini. Haden ka nak ar je hajum sebeje. Nila pan discuss kino cikek badon ka si dongi. Example ko keten kasi ka ILP ka yokam yo jam pak keli keturu ar pomut kiam ti kela pan keren kadang ke lottery kata nyap sebut lepas kita kadang ke lottery ke kalai nasib kono banyo ban keren te kalau kita dadak tentang yo kap ban pandishan yang pok parlimen idon lai sautri kantin pelak pan jadi syak apa kiman apa parlimen amtoy sedang yang nudu RBJ nudu BJ isai cim bill ban discuss bill ke CA dan UCC dan ka IPC berkata berbar kawai ke bel discuss paar tentang